баъзе ҷонварон назар ногиранд, вале чун иттифоқ шаванд метавонанд ба инсон зарари ҷиддӣ расонанд. Ин гуфтаҳо бештар ба ҳашаротҳо алоқаманд аст ки дар умум онҳоро ҳашаротҳои зараррасон меноманд. Салом бинандагони азиз, ин аст намоиши мо ва ҷонварон ва мавзӯи барномаи имрӯзаи мо як навъи ҳашароти зараррасон, яъне канаи шавзод мебошад. онҳо чӣ гуна ҷонвар ҳастанд? Барои чӣ шумораашон яку якбора тағйир меёбад ва зиёд мегардад? чаро манзили зисти худро хонаи инсон қарор медиҳанд? Ба ин ва дигар саволҳо меҳмони имрӯзаи барномаи мо ходими илмии институти зоология ва паразитология академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриддин Мирзоев посух хоҳанд дод. хуш омадед ба барнома. сараввал мехостам ки доир ба тамоми намуди ҳашаротҳои зараррасон каме маълумот пешниҳод кунед. олами ҳайвонот аҷоиб ва ниҳоят гуногунранг аст ва яке аз гурӯҳҳои сершумори он ин намояндаҳои синфи ҳашарот мебошанд. айни замон дар рӯи замин тақрибан 2 миллион намуди ҳашаротҳо ба қайд гирифта шудааст ки аксарияти онҳо ба гурӯҳи ҳашароти зараррасон мансуб мебошанд. бояд қайд намуд ки ҳашаротҳо яъне дар муҳитҳои гуногуни зист паҳн шуданд, дар муҳити обӣ мехӯранд, баъзеашон ба фазо мутобиқ шуданд, якеашон дар зери хок зист мекунанд ва гурӯҳи махсусе ҳаст ки онҳо ба шакли нишаст ё шакли ҳаёти муфтурӣ гузаштанд ва дар ин гурӯҳ яъне намояндаҳои қатори дуболаҳо ва намояндагони қатори нимболсахтҳо мансубанд ки баъзе намояндагони он ба гурӯҳи ҳашароти зараррасон дохил карда мешавад. аҳамияти онҳо дар табиат ниҳоят гуногун мебошад. аз ин рӯ омӯзиши онҳо имрӯз яке аз масъалаҳои мубрами замони муосир мебошад. гурӯҳи нимболсахтҳо яке аз гурӯҳҳои сершумор мебошад. айни замон дар рӯи замин тақрибан 40 000 намуди онҳо маълум мебошад. аз он ҷумла дар ҳудуди ҷумҳурии мо зиёда аз 1000 намуди онҳо ба қайд гирифта шудааст ва яке аз оилаҳое ки нисбатан осебрасон мебошад ин оилаи канаҳо ё ба истилоҳ ба забони русӣ яъне оилаи клопҳо ё пастелни клоп мегӯянд. яке аз намудҳое ки аз қадимулайём ба манзили зисти инсон яъне мутобиқ шудааст ва метавонад бо фаъолияти худ ба ҳаёти инсон то дараҷае яъне таъсири манфӣ расонад. бештари гурӯҳҳои ин гурӯҳи олами ҳайвонот дар тарқишҳои деворҳо, дар ҷойҳое ки сурохӣ аст, дар лонаҳои ҳайвоноти хонагӣ маскан мегиранд ва ҳангоми зарурат вақте ки барои инкишофёбии онҳо яъне зинаҳои инкишофёбии кирминаи онҳо ҳатман яъне нӯшидани хун лозим меояд. аз ин рӯ онҳо бештар ба ҳайвоноти гармхун яъне ҳамла мекунанд. рӯзона бештар дар тарқишҳои деворҳо, дар сурохиҳои махсус, дар ҷиҳози хона, дар ҷойҳое ки кас ногир аст яъне пинҳон шуда бегоҳирӯзӣ яъне ба ҳуҷум мегузаранд. аз ҳамин хотир вақте ки одам дар хоб аст ба газидан шурӯъ мекунанд ва ҳангоме ки масалан газидани одам дар луоби давони онҳо ферменти махсусе ҳаст ки кас яъне ҳис намекунад ки он яъне шабзод мегазад ва ин шабзод бо ҳамин тариқ бо хун сер мешавад ки ин барои инкишофёбии кирминаҳои насли якум ва насли дуюми он лозим мебошад. бале чунин аст, яъне канаи шавзод метавонад ки ҳам рӯҳан аз ҷиҳате ҳам ҷисмонан ва ҳам аз ҷиҳати молиявӣ ба инсон зарар расонад. вале яке аз намунаҳои хело ҳам аъло, яъне яке аз намунаҳои дигари ҳашаротҳои зараррасон ин малахҳо мебошанд. чун мавзӯи имрӯзаи барномаи мо агарчанде ки канаи шавзод бошад ҳам, вале имрӯзҳо қитъаи африқоро шумораи зиёди малахҳо паҳн кардааст ки дар баъзе кишварҳои онҳо воқеан ҳам бурҳони малахӣ яъне ном мебаранд. биёед айни замон диққат мекунем ба навор ва мебинем ки чӣ гуна малахҳо африқоро забт кардаанд.
мо дар аввали барнома қайд кардем ки канаи шавзод манзили инсонро ҷои зисти худ низ интихоб мекунад. Барои чӣ чунин бошад? бояд қайд намуд ки аз қадимулайём яъне инсоният барои яъне баровардани эҳтиёҷоти худ бисёр намуди ҳайвонотро яъне ба шароити манзили зист мутобиқ гардааст ва вобаста ба оне ки ҳайвоноти хонагӣ пайдо шуданд ҳайвоноти дигари ваҳшӣ ба монанди масалан намуди зиёди ҳашаротҳо яъне ба манзили зист ё хояндаҳо ба манзили зисти инсон мутобиқ шуданд дар маҷмӯъ онҳоро намудҳои синантропӣ мегӯянд яъне ҳаёташон бо манзили зисти инсон яъне рабт дорад. аз ҳамин хотир бинем агар дар байни ҳар як гурӯҳи олами ҳайвонот намояндаҳое вомехӯрад ки дар манзили зисти инсон яъне якҷоя зист мекунанд. бинобар ин ин яъне дар ҷараёни раванди ташаккули олами органикӣ яъне садсолаҳое дар бар мегирад, ҳазорсолаҳое дар бар мегирад ки дар манзили зисти инсон якҷо зист мекунанд ва ин ҳайвон пеш аз ҳама вобаста ба дарёфти ғизо манзили зисти инсонро интихоб намудааст. ғайр аз ин ҳайвоноти гармхун ба монанди паррандагон ва шерхӯрони дигар низ манбаи яъне зисти худи анамин канаи шабзод мебошад. бештар ба ҳайвоноти гармхун ҳамла мекунад, хуни онҳои макида яъне барои инкишофёбии насли худ яъне истифода мебарад. айни замон мехостам доир ба тухмгузории онҳо каме ба мо маълумот пешниҳод кунед. яъне чуноне ки аллакай қайд кардем ба ҳашаротҳои зараррасон бештар яку як бора зиёд шудани наслашон шумораашон хос мебошад. ба канаҳои шавзод низ ин гуна хусусият хос аст ё на? бояд қайд намуд ки аксарияти гурӯҳҳои олами ҳайвонот худи ҳашаротҳо яъне ниҳоят сершумор мебошанд ва аз рӯи маълумотҳое ки мавҷуд аст худи канаи шавзод яъне аз рӯи мавҷудияташ то як сол яъне умр мебинад. лекин дар як сол дар давоми як сол метавонад 2-3 маротиба яъне насл диҳад. модинаи онҳо аз 200 то 300 дона тухм мегузорад. агар мисол дар як хона 100 ё 200 фарди онҳо бошад, дар муддати як сол агар пешгирӣ накунад миқдори онҳо ба ҳазорҳо мерасад. аз ҳамин хотирам барои аксарияти намудҳои ҳашарот анамин зиёд насл додан яъне хос мебошад ва яке аз сабабҳои дигаре ки масалан худи афзоиши онҳоро таъмин мекунад ин бо ғизо таъмин будани онҳо. барои ҳамин амини хуни ҳайвоноти гармхун ки ғизои асосии онҳо ба ҳисоб меравад, ин яке аз омилҳое мебошад ки барои инкишофёбӣ ва афзоиши онҳо яъне зарур мебошад. чуноне ки медонем инсонҳо роҳҳои гуногуни муҳофизат аз ҳашаротҳои зараррасонро медонанд ва бо ёрии доруҳо бо ёрии пошидани заҳрҳо мехоҳанд ки онҳоро нест кунанд, вале баъзе намуди онҳо воқеан ҳам мутобиқ шуданд ва метавонанд ки то андозае аз ин доруҳо худро ҳифз кунанд ва канаи шавзод низ чунин аст, яъне чун бештари инсонҳо аз доруҳо истифода мекунанд наметавонанд ки аз онҳо халос шаванд. чаро? бояд қайд намуд ки ҳар як намуди ҳайвон яъне ҳайвони зараррасон дар навбати худ яъне метавонад интиқолдиҳандаи бемориҳои сироятии инсон ва дигар ҳайвонот бошад. аз ин рӯ яъне омӯзиши онҳо ниҳоят диққатҷалбкунанда мебошад. яке аз гурӯҳҳое ки метавонад ба худи инсон бемориҳое яъне гузаронад ин анамин канаи шабзод мебошад. аз рӯи адабиётҳои мавҷуда маълум аст ки онҳо метавонанд беморӣ ва бо бемории тоун, тулерамия ва дигар бемориҳои сироятпазирро ба инсон гузаронанд. аз ин рӯ яъне пеш аз ҳама якчанд шаклҳои яъне
محافظت از آنها وجود دارد. این پیش از همه یکم شکل این واسطه خیمیایی مبارزه که با واسطه یعنی اینسکتیسید یعنی ماده های مخصوص خیمیایی است که بر ضد حشرات ضرررسان استفاده برده می شود. لیکن خود حشرات هم یک علامت مطابقتی دارد که اگر یک بار یک نمود دارو به اون یعنی پوشیده شود، ارگانیسم اون با اون دارو یعنی مطابق می شود و مراتبه دوم یعنی برای اون کار نمی کند. از این خاطر توصیه داده می شود که وابسته به احتیاجات یعنی از خود همین مایع های گوناگون خیمیایی که امروز در خود دوشنبه یا تاجیکستان زیاد است، از آنها یعنی وسیع استفاده برده شود. بعد جایهایی که آنها زیست میکنند نهایت یعنی ترقش های خرد می باشند و در حالتی خوب می شود که با یک دقت خاصه اون ترقش ها از اون داروها یعنی پر کرده شود که تا به جانور یعنی تاثیرش رسانیده شود. چون که میدونیم هر یک حشرات ها یک خصوصیت خاص دارند به خود. آنها در فصل های معین سال پیدا می شوند و در فصل های زمستان خصوصا فعالیتشان کم می گردد. آیا حشرات ها خصوصا کنه شوزاد به خواب زمستان می رود مگر؟ باید خیلی نمود که از روی خصوصیت های فیزیولوژیک حیوانات به دو گروه جدا کرده می شود. یکم هست گروه های حیوانات سردخون و دوم گروهش می باشد این حیوانات گرمخون. با گروه یکمی که مثلا اکثریت حیوانات روی زمین منصوب هستند تا نماینده های صنف خزندگان، اینا حیوانات سردخون می باشند و حرارت بدن آنها از حرارت محیط بیرونه وابستگی دارد. از همین خاطر هم وقتی که فصل زمستان فرا می رسد، حرارت بیرون تا -5 10 درجه می رسد، اکثریت کنه ها و اکثریت حشرات ها به حالت انابیوز می افتند، یعنی مدت معین فعالناکی آنها قطع می شود تا فرارسی گرمی آنها در حالت آرامی یا کرختی می مانند. از این رو یعنی خود حرارتی پس برای بعض نماینده ها یعنی فعالیت آنها باز می دارد و در حرارت بلند هم آنها یعنی تیز می میرند. اگر حرارتی مثلا بیرون یا منزل از 50 درجه زیادتر باشد، این کنه ها می توانند یعنی به مرگ دچار شوند. شما الکی قید کردید که کنه های شوزاد از خون انسان را می توانند که استعمال کنند به حیث غذا قرار دهند و همچون منبع تخم گذاری آن را استفاده برند. ولی همچنین باید قید کرد که کنه ها می توانند که چوب ها دیگر نمودی اشیاءهای خانه خصوصا مبل ها را نیز کارناشویی هم گردانند. این به چه وابسته است؟ باید قید بود که وقتی که خودی کنه شبزاد در یک منزل استقامتی یعنی زیست میکند، پیخست کردن آن نهایت دشوار است. امروز بینم اگر بسیار وقت یعنی محصولات هایی که دویم دسته است یعنی کهنه است با بازارها برآورده می شود، در صورتی در آن گونه مثلا اشیاء موجود بودن کنه میتوند یعنی با منزل های نوی زیست یعنی داخل شود و حالت سانیتری همین خانه باید یعنی نظارت کرده شود. در حالتی که پیگیری کرده نشود، در مدت معین در مدت 1 سال یعنی تمام خانه میتواند از این حشرات یعنی زیاد گردد. اگر چاره های مبارزه اندیشیده نشود، یعنی میتواند سرشمار این نمود یا مقدارش در منزل های استقامتی زیاد شود و آنها قابلیت حرکت کردن دارند. برای همین هم میتوانند مدت معین توسط اشیاء یا توسط حرکت خود با منزل های نو یعنی وارد شده آنها هم یعنی به ضرر آورده رسانند. زندگی جانوران شبیه است به یک زنجیری به هم علاقمند. یعنی چون یک جانور به حیث غذا دیگر جانور را استفاده برد، از جانب دیگر جانور البته به حیث غذا خود نیز استفاده می‌گردد. ما گفتیم که کنه های شوزاد میتوانند که پرنده ها دیگر جانوران گرمخون را و خصوصا انسان را نیز از خون انسان استفاده برند، خون انسان را به حیث غذا قرار دهند، ولی در طبیعت آنها دشمن طبیعی دارند. البته در طبیعت یک قانونیت است، یعنی زنجیر غذایی که هر یک حیوان با حیوان دیگر در رابطه ترافیکی یا غذایی علاقمند است و همین را باید قید نمود که کنه ها در طبیعت یعنی دشمنای طبیعی خودشون دارند. یعنی با آنها میتوانند یعنی مورچه های زیاد یعنی حمله کنند، همچون منبع غذا استفاده برند. نانخورک ها میتوانند یعنی دشمنی طبیعی آنها باشند. بعضی نمود پرنده ها از آن میتوانند یعنی غذا گیرند، لیکن در شرایط منزل زیست انسان این گونه یعنی علاقه ترافیکی موجود نیست، چون که منزل زیست انسان برای مثلا حشرات دیگر دستنورس است. از این رو بیشتر دشمنای طبیعی آنها
در طبیعت زنده وجود دارند و میتونند مقدار آنها را در طبیعت یعنی به نصی رسانند. بعداً بعضی سالهای اخیر بعضی عالمان یعنی چنین توصیه میدهند که بر ضد آنها اصولهای بیولوژی مبارزه یعنی توسط حشرات دیگر یا حیوان دیگر نیست کردن آنها، لیکن این ثمراناکی زیاد ندارد چون که مقدار کنه شوزاد نهایت زیاد است و اون حشراتی که بر ضد آنها استفاده برده میشد نمیتوند در یک مدت معین مقدار آنها را یعنی در منزل زیست انسان یعنی به نصی رساند یا کم کند. و گفته میتوانیم که از جانب دیگر اندازه آنها نیز سبب میگردد تا اینکه آنها خود را محافظت کنند تا یک اندازه. دور به اندازه آنها یگان معلومات است؟ باید قید نمود که این در حقیقت حیوان خردجوسه است، یعنی درازی آنها از 3 تا 8 میلیمتر می شود، نهایت خردجوسه می باشند و همون ترخیش هایی که کس نگذر است یعنی ترخیش هایی که به چشم ناعیان است میتوند یعنی سبب پهنشوی آنها گردد. برای همین هم یعنی انسان مدتی دراز یعنی پیخست نمیکند که در منزل زیست آن یعنی همین کنه شبزاد موجود است. ولی ما قید کردیم که چون اگر به حساب میونه در یک منزل 200 یا اینکه 300 کنه شوزاد باشد، آنها میتوانند که در یک سال شمارهشون واقعا خیلی هم زیاد بگردد. ولی از کجا انسان پیخست کرده میتوانند که در منزل آنها کنه شوزاد زندگی میکنند؟ آنها یگان علامتی مخصوص میگذارند، یگان بوی خاص به خود دارند، پی میگذارند مگر؟ پیش از همه باید قید نمود که تنها یعنی اگر شخص یعنی کنجکاو نباشد، درباره حشرات معلومات نداشته باشد یا متخصص باشد، میتوند درباره کنه ها یعنی پیخست کند چون که آنها از خود یعنی باقی مانده میگذارند. لیکن اکثریت انسان ها هنگامی که به آنها یعنی حمله میکند شبانه یعنی در خودی بدن پوستی بدن یعنی زخم های زیاد پیدا میشد، از روی همون یعنی پیخست کردن این حشرات ممکن است. لیکن هنگام گزیدن باز تکرار میکنم که از خود یعنی ماده یا فرمنت مخصوصی جدا میکند که هنگام گزیدن تا حتی انسان یعنی درک نمیکند که حشرات با او حمله کرده است یا خون او نمکیده است. میتوند در یک مدت در یک مثال یک ساعت از قریب 10-20 بار یعنی انسان حمله کند و گزد. از همین خاطر هم تنها یعنی هنگام دیدن همون زخم ها انسان میتوند پیخست کند که در منزل استقامتی اون یعنی همین کنه شبزاد وجود دارد. یعنی چون دیگر حشرات های انسان رو بگزند پای آنها واقعا نمودار می شود، جای گزیده آنها خارش می کند. چون این خصوصیت به کنه ها دخل ندارد مگر؟ پای گذاشته آنها جای گزیده آنها خارش نمی کند؟ البته یعنی هر یک نمود حشراتی که به انسان حمله میکند این در نوبت اول دوباله های خونمک از خاموشک ها است که هنگام گزیدن انسان حس میکند. در نوبت خود کنه شبزاد وقتی که میگزد انسان یعنی به الرژی دچار میشد، یعنی خود تیز پیخست میکند. بعدا یعنی خارش زیاد به وجود میبیاد، از روی خارش معین میکند که مثلا در بدنش یعنی بعضی خصوصیت های مثلا انمی زهرآلود شوی به وجود آمده است. از این رو در حالتی مثلا چنین حالت بودن میتواند به دکتر یعنی دکترها یعنی مراجعت کند و سریع وقت از این بیماری پیشگیری نماید. ما گفتیم که کنه های شوزاد میتوانند که به جانوران نیز حمله آورند، خصوصا به جانوران خانگی. برای پیشگیری کردن و برای محافظت کردن جانوران خانگی، سگ ها، گربه ها و اینکه چرای کلانی شاخدار که امروز برای اهالی جمهوری تاجیکستان، برای شهروندانی که در دهات ما رو به سر میبرند یک بایگری خیلی هم بایگری برایشان میباشد، چگونه برای محافظت کردن آنها کدام راه ها رو پیشگیری کنند؟ باید خدمت که در حقیقت وقتی که جانور در شرایط طبیعی زیست میکند اون یعنی خودی خوجینی اساسی خودش دارد که در آن یعنی مفتوری میکند و خون آنها میمکد. در خودی منزل زیست انسان باشد امروز یعنی خوشبختانه بسیار داروهای هست که بر ضد مثلا خودی همین کنه شبزاد استفاده میبرند، بر حیواناتی که آن ساکن است استفاده میبرند. از آن جمله یعنی چندین ماده های شیمیایی از قبیل پلاش، کربوفوس است، میکروفوس است، کمبت است که در خودی بازارهای شهر هم یافتن ممکن است و از آن میتوانند یعنی استفاده برند و از این کنه شبزاد یعنی خلاص شوند.
як хусусияти дигар ба ҳашаротҳои зараррасон хусусан ба хомӯшакҳо хос мебошад ки онҳо шояд онҳоро рӯшноӣ ҷалб мекунад ва ё ин ки гармии лампаҳо ки онҳо маҳз дар ҷойҳое ки лампаҳо ҳастанд рӯшноӣ ҳаст гармӣ ҳаст дар он ҷо иқомат мекунанд. Мо гуфта метавонем ки дар он ҷое ки рӯшноӣ бошад канаҳоан маҳз дар он ҷо зиндагӣ мекунанд. албатта ҳайвонот яъне аз рӯи тарзи зисти худ яъне ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд, ҳайвоноте ки рӯзона фаъол мебошанд ва ҳайвоноте ки шабона яъне нисбатан фаъол мебошанд. Бояд пайхаст кард ки аксарияти ҳашарот ҳангоме ки рӯшноӣ яъне мебинанд ҳатман дар гирди масалан рӯшноӣ ҷамъ мешаванд ва канаи шабзод бошад ин баръакс. вақте ки масалан рӯзона он бештар дар паноҳгоҳи худ аст, дар тарқишҳо аст, дар сурохиҳо аст ва вақте ки бегоҳӣ мешавад яъне шаб ба вуқӯъ мепайвандад, дар ҳамин муддат яъне он барои ғизо гирифтан, барои ҳаракат кардан фаъол мешавад. барои ҳамин аз рӯи тарзи зист канаи шабзод бештар бегоҳирӯзӣ ё шабона фаъол мебошад. яъне барои оне ки мо худ фарзандони худ ҷонварони хонагии худро ҳифзозем, моро мебояд ки пайваста ба он ҷойҳое ки ҳашаротҳо канаи шавзод ва ё ин ки дигар намуди ҳашаротҳои зараррасон умр ба сар мебаранд назар андозем ва албатта аз дороҳои махсус барои муҳофизат низ истифода кунем. Бинандагони азиз, ин буд суҳбати имрӯзаи мо бо ходими илмии Институти зоология ва паразитология Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриддин Мирзоев ки аз ташрифи онҳо воқеан ҳам шудем. бори дигар хуш омадед. саломат бошед. расидем ба фарҷоми барномаи имрӯзаамон. то барномаҳои оянда худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр.